Ke Dorbar pyllun bakat riu jong ke Synjuk ke Seng Rangbah Katholik Jyllaniam Nongstoiñ mena ke sngi U Trai jong ke taïew baladap ke layok ban pynkut no ya ke jingïaseng kyrpang ke Rangbah ya ke belayok ban sdang naduh ke arpun tarik Kyllalyngkot arjar arpasau balawan ban pli perda do ba Vincent H.Pala Mp ke Shillong Seat kum ukong san ya ke Kyrpang. Hakini kilai sngi kenti ke Synjuk ke layok ban pelong lu shibun ke jinghikai habai day berketin U Blei da ke babu ru ke pang pedeng ke Eucharis ke boong ke ketin ke lawan long do bat ke Shillong Seat bat ngi ke bala pensyong nong rim na ke jutang batemai lengba ke gospel u Yohanes ke lenong ke Nyngkong ke dekat ke bakat sa ya keti ke jingïaseng ya ke bala yok ban pynkut no nen ke sngi da pelong Hamadov compassion mau klam parish bat la sdang ya ke Jyllaniam da ke jing terwai ke jing kenya Mass Bakhuid da Most Rev.Wilbert Marweiñ uling do saat ke Jyllaniam Nongstoiñ rengkat ke jingadon lang Father Maïong MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish mau klam Fr.Joby Mathew kiwe-kiwe ki padar ki Sylvester bagi pai riunget jong ke Balang Katholik ki belawan bansa kilang ya ketika sengi berkyrpang jong ki Rangbah ni ki parish beper-beper. Tolong bersyukur hadul kata-kata bahawa penjot ya keperti Mariam bat ya keimlang kesalang nama keluksa jong kejingdon jong ne musim boman bala penyesun ya kejat benriu nakawai kejat benriu syakawai pak kejat benriu kejingalat ma tiba menta tiba dan kelen saudong kadai kejing penyesun jong musim boman ubawan yalam ya kecing jot jong kecing im jong tibalu lui hakane keperti kecing don jong mesin boman ularung keleng saudong hagi jaka baru bat kecing jot jong kalong nama ba ulala ban penyesun ya kibriu hakane keperti mesin boman ularung hagi media haki jaka internet, haki television, ulah prun saudang-saudang. Nama lemba ki media, baki internet, ibawan ra yang kecing audia, kecing kanuksa besniu, baki jingle ki baharukom hakane keperti. Ulah rung haki kendong kenshot, jong kecing im jongi, wala haki nong kendong, lani haki nong sor, ulah rung lut haki jaka baru. Ika cingale bakat ma kaba koridor kaba kyrpang menta kalong kani ken banele persya yau nungsun boman hakaba kibriu kimla bansutu bat sempan ya kani kecing don cohu urung hake cing jai bat utrai hake cing jar bat wanra ya kecing yasun kecing tenat kecing bisni bat kecing sniu jongkani keperti wanra ya katma banyak persyak hayin hasan hakabalang hakari hijat benriu bat ula penjot ya bun kani hakani keperti kani kecing le kani jong musim boman ko hemen ko para teng hot nyong bani kenok yaune handai ni don hau briu unum don ya kata nada don une musim boman uban yalam nada umlak bandung haki internet haki media tiba ai keluksa besniu pada kecimut perkat ya kikun sama juni sendrang berkente pada kini kibriu kibalik ikikam tiba serkai agar diperti kadai kecingrum jong ne musim boman handai baru ke keperti kolong kepakha kalau boleh watau ke media kolong kepakha hadu kata-kata ke internet kolong kepalawan rak ya kecing job ya keperti ya kecing ya jang jongi ke telefon kelawan rak ya ni bangin keren markmat bat bangin yoi ru long kubangi don hangi kelawan rak ya bun kecing mentoy handai ha kecing rung jong musim boman kawan rak ya kecing penjot bat ya kecing awia dia nama kata kecing ale jong kecing im jongi kolong pa biye kecing ale jong kecing im hakau kecing im balang bat kecing im nyam bat kecing im jongi hayin asem kadai kani takma persya yau nusun paman
Tatma persya bangin la banya le persya yau Nyngkong ki Khun ki jongi Nyngkong kajing kim kajongi kapaman la kasi nama une ubar kring une ke umersin paman ubayalam baragor syakalenti jong kajing bakla ngin syam la tau yangi bangin long ki bakla syam la tau yangi bangin le ye kabasniu andre la kadau jong kajing rung jong umersin paman Kaba wanra ye kajing jot ha bun kijing pisan ha kejat benriu pada kari barok away jong baro kejing pentengan mun penyai ke sngi jongki ha kejing sup jongku barun ayapi ye kejing ai kejing terku jongku amen don pelaj ye berabor na baro kejing jenjar barun penskem ye kedono jongki ha kejing ye jongku amen do pinlong tiba larkam hakikam bapa hakane kejing Tiba ruspa harga jingai jom kecing termen, kecinget bat kecing bat pinyo oi sup sya kecing bam cukup. Amen. Bat kecing terku jom Blei berenbor baro upa baru Khun baru Mass Bakhuid kan herlor jomki bat kan sahabat ki junam. Amen. To yalek sup kamas kalawai. Isu yaukai. Jingïaseng no pai sngi pat shoban pendap ikajing mani sacrament Bakhuid u Father Sylvester Nongsiej spiritual director u Badeiru Parish Priest Kamautong Parish ula yo ban sami ka kubon na kaktin U Blei bat ula kentui ki Rangbah bikin Ieid Nyngkong U Blei bot se ka Tnga bat ki Khun nang tai ka Balang na markani ka long ka badon kam kum ki dukhat met jong Chris Hagatai kesngi, laidon ru kiwe ki lingdo, ki sestar ki brodar, bat la peniat ketika Jyllaniam no pai sngi, do ba starbit karbani, vice chairman ke Synjuk ki Seng Rangbah Katholik Jyllaniam Nongstoiñ, bat ketika lumpung ke lalong ru ke besyit Rangbah, namar ke jingïaseng mentalang ki Rangbah, ban yashat kemen, hagi jingruai yaro pendon berom U Blei, hapok ke Jyllaniam jong Fr.Joby Mathew. Nakamurok dito. Kumpang elektro sa Jerusalem. Nakamurok. Aga sekira glory. Kumpang lo sila yoti ya may hakaliti. Bilas yang kejar conscious. Bila sana Yesus dalam Blei company. Jong kacing aimu jongi bat terkut ya kene kesri Kaba nilalai si tentik la penong ya kene ke program dengan kadesni terkut ya kene da kaba na pendana ban terhak bat terhiar ya kene kalama kun kada kashin jong kacing terkut jong mentausnya Kaya hati baro the music committee jong ka Synjuk serba dan saya akan tanpa kepo Kabakat niau jong ka Seng ka Synjuk Seng Rangbah Katholik Nongstoiñ Diocese kan salong haka pusau pusan pada Riu Januari arajar pusan ha Parish Maupa Ingat hati baro Nanta kunjuru Ya kedimna Bishop Society yang ada di Tnga, Jong Synjuk di Seng Rangbah Katholik Nongstoiñ Diocese ha President dan Secretary Jong Seng Rangbah Parish Maupa. Bukadak ketimpun krek ya kalempung kebakan niau Hausman Berwan.